Na kabenta ke khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai bhi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Uba tenbel rakharu MDC bala job sausin kanthi na Shela constituency kam sharem lai tangchisin ubala klatno haka arfriu trik ujiliu la pendem men haka arfra trik ujiliu haka shnong maulong. Yau ba tenbel rakhar la jutip kum usim rinyau kariwan mar ka jing paunam haka jing thau jing rai bar ulong ru unong rai ka All India Radio Shillong haka jing yathu way na ki bahaying haka sngi jingle niam ka bakhatdu ya kamet utei urang ba ka Shela constituency. Ulalong unong bot but long canvas election jong Dr. Don Kuparoy MLA but u Dr. Don uji pharwai yo ba tenbel rakhar ban rai. Uba tenbel rakhar uday unong hikay school hamau kerwat Presbyterian School ulami banyakun election MDC na Shela constituency hagas nem arhajar lai hadu u arhajar arpsaw. Ka Shela constituency kaladu yo unong yalam bapaw nam bhagathang Shela hadin u Dr. Don Kuparoy MLA balaklat no. Ya kamet barang sa jong MDC ka Shela constituency la pendep ontem men haka arpu pratrik ujiliu arhajar arpsaw haga shnong maulong dong mauria. Kashnong maulong kadai kashnong balapun lakha yo ba tenbel rakhar bat uya poisyong kha haki kurkel lep maulong. Haka jing ai buram khatdu uba tenbel rakhar le don uba met ba ding dok president ka party ka jing yesran lang u Dr. Jeminu Mautho secretary uba Renekton El Thongkar MLA mau kerwat uba Tita Starwell Khan MDC sora uba deiru udukot kalyang persha jong ka KHADC bat uba PNCM u deputy CEM bat ki MDC. Ya kani ka jing ai khublai khatdu kelas dang na ka yingsa jong ba tenbel rakhar haringkat bar ka jing penan buram na kalyang ka balang Presbyterian. Utenbel rakhar udon naingut ki khun ar kishnrang ka wei ka khun kan thei bat angut ki khun thiang ka jingle buram khatdo haba ai jingkran hakani ka snina kalyang ki bahayeng uba tenbel rakhar kila ong ka jing sa nu jong ba tenbel kalong badang sa nu don ki briu ki ba umpan la ban map namar ki kam henrei ulong ubriu ba start ulong ubriu ba shem jingmut bat umju shet kala ya ki party. Ulano ya usnyang hakaba on omdan bala ban siu kelyang ngisngo bangi baro ka wei ka jila kalalong ka jingdu nong ka jinglong jai jai jong i ka pen jai jai wat ikiba prasha ya uru. Henrei ngin khmi lenti ba kindon ki ban khmi khman na ka ne hi ka yeng ne na ka ne hi ka than ba kini ki than kinyo shibun ki jingmun toy. Hadin ka ne layo ya ka jingkran na kalyang ubala jit ko par sungram MLA Shela ubala penpau ya ubabu tenbel rakhar ba udai ukpa jong u ba uhinmen nadu ba u Dr. Don Kuparoy MLA udai uwei ubalawan ra ya uba tenbel rakhar shakalimpung san perthai ban ya khun ya ka MDC. Namar or ai hangi jong gini ba tenbel rakhar Upar punya begini juga balang kacang ni. Coba pula ini ke barang kebagian. Mana kapor dengan kain kapor. Ya kapal kemarin. Kalong. Ulalong sisa wei na kipini. Kibangi laduno. Namar day maung. Ubejukit juba. Hamtam ya kikur ikha. Hamtam ya gitu ki khun kha khun long haba ki boy ha kano kasngau bha kasngau si ulong lupa ubadan hakmat matki ulong sisa kumurisot ya ka kur ya ka jan ulong urisot ya ka snong ya ka ulong sisa unong khmi unong yo in ya ka jing ha ka imala ha kita ba ngi novels ha kita ki por le dei ulong ulong thogot ulong unong ruai Ubalarwai sibun hak All India Radio. Kajirwai ke bagi pak isnu tenat kalong urnyau kariwar. Kane kalong kabau ulasai sibun kisam kibaudon. Omdang kata ulalong unong ifmat. Na kabanda konsumsi hagisnong githau judon kano kajingile silian. Ban penhiar suki ye gisedan nebat ben kiu suki nebat ben khalem udon kata kemensim ban netria
Judon ru kejing sakeno hangno. Namar ulong ubriu ubaskem ha kejing mut kejing berkat. Kawai ke bang aslotrat banyak hu Ahmad Jomhi. Ko ki pat. Haus nama raja kendai. Kadon election emile. Uyat hu yangi. Wong badon kawai ka parti ke baluan terwa ya u baliale persya yu Dr. Don. Kenang baro Dr. Don unrem. Hendrai wong ngan yaine ha ke UDP ban ngam ju haide hadu kisni ke jingyan ke jongan. Tedai na kata tahu bau ne orang ba hadu kan ne ka khlimbat ke bemeta udon bat ke seni UDP. Yelayo isi buon hagi social media hagi jing keran jong ini rangba anu yalam jong UDP udai ubriu ubabe omdei bokdor. Namar pun sian ngai hapo ada sosial si phang se UDP si phang NPP siapa namar kajinya ko asbi. Henry unde UMDC kunyi jongi juk kelajutang. Dei na kata-kata huar haja kendai lada dau dei une UMDC uba kejing perhat ju ketlot. Ulele persya ibu Dr. Don Henry wong lada pitong yang ada di Purur ngan lum yale persya ibu Dr. Don bat ngan ini ha ke UDP hadu kesni kejing im kejongan. Dei na kata-kata bau long undong yalam ubagi pai pagi. Namar lalong yalam jong kesilangan sti hagi arpaut ligisnam saut ligi benai bat prat ligisni arpaut snam lai benai frasni kumu MDC hadu kesni kejingnya. Dei na kata-kata Cipo hafla ke yeu sekri ujongnya. Baru penyuapan pendak, ia kena bentah ke kentang. Terakhir kena nama ketang ini banyak pahat ini. Yang babi ini isinya itu pun kentang, ia kena kepor. Mentun kentang ini bentah baru, ia kena mengisi siapan pendak. Kenang bentah baru, ia kena mengisi siapan pendak. Kena kecing keku berkabor. Katpang nak bentah ini banyak piwi di kau senang dia. Bat menurut dia bentah macam ni. Sengaja jeng baik kepat kacang ini kepor. Agak kacang jis lebih baik. Amin. Dan nama kesini anak jangka. Uji suruh orang bagi selain juga daun macam ini. Tumeti awalai tumet hangaru. Agak yem panjangna dan sibun kita kan semne. Minyak tempat ini sekali kacang ini awalai selain kita baca wahai berikut. Beginilah pensiun ini kau yang kedap di kawasan Rusak. Silexenkan infrano kegajingen tangga sernil hendak genran padonyo erkumensin hersyaje Sodom
Ibalesi untuk makan usin batin bila sacrifice yang suci kang nakatang ka bahan biang ka konsep kata memberi berperkat ialah dia perkat yang ajudan kamswa jong ipat ba jong konstruksi kata kading way kebanyakan kong kebanyakan itu ya badang perkat pusat yang kejengkeran kejongi alam maka dia way lagi kita kendin nasumpan yo lambarno syahu play hajing duai Cipo hafla ke yiu syekri ujungnya baru penyopan pendak ia kena bentah ke bentang terakhir nama mengetangi banyak pada ini yang babi isnan itu tentang ia kena apa tentang yang bentah baru ia kemudian siapan pendak kenang bentah baru ia kemudian siapan pendak kena kecingkat ku berkabur kapang nagbantay ba yung piwi di ka ng dia ba't hindi ko bantah jam ni sengaja jeng ba yung kapag kacang ikan po agak kacang Yesus ni ba amen dan nama kasih nama jangka uji suruh ang wati ko selain ka daw ng jangki tumeti awlay tumet hangaru agak yim pa jangna dan sibun kita kan samne ngayon kan pa yung sekuri ka jang awlay sa lang ng bacaan wa ng kong dengan apa siam ini kau yang kedap itu asal untuk syak. Angkasa